La radicalisation, je connais pas grand-chose. Juste ce qu'on en dit à la télévision, comme tout le monde. Jusqu'au jour où elle vient s'installer chez toi et touche ton enfant. My name is Figan Murray. My son Martin was killed last year at the Manchester Arena bombing, which was carried out by a young British man who was radicalised. I needed to make sense of Martin's death, and I made it my business since then to talk about Martin wherever and whenever I can. I also work closely with the EU's Radicalisation Awareness Network, which connects practitioners to help raise awareness all over Europe. Jag heter Robert och när jag var yngre var jag aktiv i vitmaktmiljön. Idag är jag ansvarig för verksamheten Exit och hjälper människor att lämna extremism och ta sig tillbaka till samhället igen. Jag vet av egna erfarenheter hur viktigt det är för unga människor att känna sig förstådda. Så det är en av de saker jag delar med mig av inom EU's nätverk för kunskapsspridning om radikalisering. Ik ben Jessica. Binnen het Radicalisation Awareness Network coördineer ik de werkgroep die de brug slaat tussen het EU-beleid en lokale besturen, zoals de stad waarvoor ik werk, Vilvoorde in België. Op het lokale niveau ben ik verantwoordelijk voor het bestrijden van radicalisering. Omdat we focussen op preventie werken we samen met mensen die radicalisering van dichtbij hebben meegemaakt, zoals Nabila Mazouz. Je m'appelle Nabila Mazouz. Mon fils a été arrêté à l'aéroport à l'âge de 17 ans. Alors qu'il tentait de partir pour la Syrie. Une fois le choc passé, je me suis battue pour lui. J'ai mis au point un plan d'action afin de le déradicaliser. Aujourd'hui, avec le travail que j'effectue en collaboration avec Jessica et d'autres membres du réseau européen, je partage mon expérience dans les écoles locales afin de sensibiliser les gens aux multiples facettes de la radicalisation. Quant à mon fils, il a entamé des études en assistance sociale.